Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Welcome to my fans onto TV. It's the Nedbank Cup. Mamelodi Sundowns 2, Penny Home Defenders 0. I'm joined by Mama. Yeah. Thank you, Tibos. Klikai Mama. Teng ka ngwanaka. Ke sharp. Game e bone jwang? Marvelous. Ne sentse ke tseba hore tlo ba tjena nthwenae. Ha ona mokgwa go batho ba ka bapala le ba Zilona. Ya ba kora ba Zilona e ba kora 3-1 kore ai rona ne sentse re tseba gore tlo winela odimo nthwenae. Ya mme. Ene red card ho nona le red card mo ko re ne ka re jole ba fueng red card ke bona. Re ba petse bolo entle hampe. Ibile go hona ntse re tlo e bapala re gale malinyatso lena la Soweto kwa. Malinyatso Soweto. Ba re nyatsa ba kopane le ntate wa bona le ntate Khosa wa tswa hona gwele tse wa bona ke bona ba likimo ba shapile o tlo memela e monteng wa hopola hola ha ba shapa ba ne ba memele Beni makafiti ba re to nwa teng o tseba ho go tlo hlole Sundowns o wine Beni makafi a re no feifa monna a re ka mo ka grounding a re go hona mo tla etsa hona teng a re khale malinyatso ngwana Kopa man of the match Mama. Man of the match ke kopa ke fe mang Malibonge Khoza. Shangi. Timos. Timos. Ha ke a sheba man of the match mara le nna ke re Mama, ke le mogane. Ola Simo.